believe you me mundu gwitwo President Ruto na thirikari ya KK now they are at the masses of Raila. Yes. Na omari at the masses of Raila. No, both Raila and the President Ruto and the both sides of the coalitions. Yeah. Azimio and KK. Yes. Mari mokoine kana mari masses ine cia Ngai. Just joyriding on our sweat. Yes. Muthie muka waste. Besa icio muko waste over and above the billions that Raila's campaign has used. Taxpayers money. Omuhuko wa Wanjiku. Maundu macio ni mo Ngai arathitanga. Na maumirira ma maundu macio muhia. Believe you me, matigo kwa memega. President Ruto ri riu ende kana atende. Uria we areciragia he is in charge. Na gutwara bururi uyu arenda. Riu ni Raila okuga. Raila ni okuga. Believe you me. Acoka. Nona kuma Saturday. Fujo iria Raila agoka nayo. Miario rone radio ni andu ake. It is not dry. Miario hari undu iroiga. Geitheka muno mwiroreri witu ngonyite ogeni muthenya wa umuthi. It's a beautiful day. Toroke mwe kuma studio-ini cia Muhewa Maingĩ Media. Karibu sana. Nituthie na mbere subscribe, nituthie na mbere like, nituthie na mbere join channel nigetha tukorwo hi tukimikuria na tuike channel nene. Na ndimucokagiria ngatho aria othe mutwirораgira kundu kuria guothe wirораgira uri ni njugaga kaingi na kaingi ati tungiuka ha tuyaririe no wira wa tuhu tutari na inyue we are nothing. Uguo ni njugaga kaingi na kaingi nitumucokagiria ngatho ni undu wa gutwirorera mwe Kenya diaspora na diaspora ni nene kuruta kuria Sweden, kuruta kuria US, UK, Poland, Canada, South Africa, Tanzania, koguo the ni diaspora adamu twiragira mu mafururi mau mothe ngatho cia mwanya ni mutunyitagirira muno na ngia mumenyerere mu mafururi macio mukoragwo na arathime mawira manyu. Nijitaga Muhewa Maingĩ nijaririe muno nginya itetamburite na nindikimwiraga all the time hindi atuka haha tukoragwo na show either cia gwika kindu gitagwo spiritual nourishment, either cia kumenyithia bururi urathie na mbere kana show ya ku educate kaundu utaroi. Nikio ngurehagira guest methuranire na guest matatuhea matuhuhu na ni mwito ni tukoretwo tugithie gathabari ni monete andu agoretwo ngirehe mitambo-ini guku na nituthiaga wega. Jitikiria twambe tuingire thito-ini cia kambuni ya Express Terrazzo Limited tucoke tukorwo tugithie na mbere na show itu. Gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigaga eritiri thiini wa floor magiuka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor. Undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na yakule dockside na makiona ta ya thakara no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor ewe ngeme ona makiria no marora floor eyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyukanga ona kinginyihia heho ni undu wa ciana na andu akuru. Riu itikia kana urege hau niho mataukirwo ni wega wa gwikira terrazzo floor-ini ciothe, corridor-ini, stairs, flat roof iguru, cioro, riko, bafu na nja na kungi kuingi. O rimwe makiona gwa thakara ngoro ciao ikiiganira na nikio riu Express Terrazzo Center Bypass iri haha niguo gukinyiriria itanya riaku hari wikiri wa terrazzo floor-ini ya nyumba iyo uraka guothe bururi-ini. Mafundi maitu ni mohigiriire hari wikiri wa terrazzo na ubaciriri munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wendi wa ngoro yaku no wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tukwendagiria materials na tugagwikira installations. Tucerere Ruiru bypass ya Kamakis haria Karuguru wahetuka RFH Hospital kana tuhurire thimu 0798 333 000. Macio ni mwe maega makambuni ya Express Terrazzo Limited na mena offer mweri wa wendo niguo witagwo mweri wa Valentines na offer yao ni kuri wewe hau watigirwo ni your loved one na ni uraigwa hihi wina uritu ngoro-ini wa kwenda kumuhe ihua riake no ndakiriho na hu niho Express Terrazzo marokira tondu mena offer ya guthondeka the grave kana kaburi uria gathondekagwo uguo ni mwe uria ihiga rithondekagwo uguo
mena offer ya ciringi 50,000. Uguo ungekorwo wi hau ni ukwenda kuhe ihua riaku kuri your loved one, be it your dad, your mom or your relative, kana ona mwendo waku wa gutigire, itikira kwani na kambuni ya Express Terrazzo that is mena offer iri rara ni kuma thaa ici nginya mweri wa February haria uguthirira na kwa ni yana ukuhitukira tu na be ragera hau screen-ini. Oho jitikira tuigire thito-ini cia tuigire kuria Sarah Ezekiel gwiraga ni rehabilitation na ni makoragwo hihi makirehabilitate mwana waku urugumirwo ni nyua ndawa cia kurefia mako kuria mwena wa Utawala na mathogora mao ni mabashirire na riu ni maraikurukiria thogora kuma mbeca irarihagwo nginya mena offer ni macukithitie na kindu 20%. Uguo ungenda kumenya information makiria no ukihurira no hure na be ragera hau screen-ini yaku ari mundu wanyu mundu wothe gumirwo ni maundu macio ni marako makimateithia na kuria twaguteithio tu ni uhoro wa detoxification, uhoro wa kuhoerwo, uhoro nginya wa itago psycho what, uhoro wa kurorwo maundu ma psychology right. That is why I have my learned friend here. Yes. Uhoro wa kurorwo psychology ukoneka kana wi sawa na mathogora mao ni mabashirire. Kundu kuria ni serene, ni secure na ni kundu kwega few, ni environment njega muno, environment nginya ungikinya tu uguo uhone nginya utari urarigitwo. Uguo nao itikira kumahurira namba yaku tondu in as much as andu marafata uko makirwo uhoro hihi wa kwimenya spiritually, matingimenya spiritually miri yao imithukangu because the body is the temple of the Lord. Uguo rehe mwana waku kuria akorwo kirorwo agithaitirwo kana we uke na maundu maku ni weko makiagirira. Muthenya wa muthi ni njaririe muno no tuna mugeni witu etagwo Nahshon Maina na itanateanga mahinda muno reke tukiambe agitugeithie tucoke tuko tugithie na mbere. Karibu sana my brother. Santi, how are you? I'm good. Na Ngai ni mwega niguo ni tondu wa rucini ru rwega niguo muthenya uyu ni mwega na ni muthaka ni uria kwiragwo ati this is the day the Lord has made. The Lord has made. We shall be glad in it. Niguo now gwamba gucokia ngatho kuri eroreri aitu na supporters aitu na sponsors aitu niguo na mundu gwitwo Mwatha ni arahurire ajira ngugeithie muhea muno muthuri kwa tunyitireire muno ni muthuri ucio nerugamaga na ithio na njira nene muno niguo na Ngai arakimwenda na ari angi othe ona ari othe makoretwo magi comment show-ini citu ona no ndiramacokeria ngatho niguo na ngamahoera Ngai wa muoyo mahe thayu niguo na ningi akamaheaga mahinda mega ma gutwatch niguo na gukomene na gutwikira hinya ona haria tuura magatwira na haria twakiura magagitwira ucio ni utumaga mundu agikene na akaigua undu uria areka no wagiriire niguo ngagikena muno especially no the last show that we did. Yes. The response was very good. Yes, actually ngagikena actually no tuigire response ni hanini gwira aturi andu matwendete exactly ndona mundu witagwo Agnes areta Agnes ani turi tamburaga andu show-ini aretu arauga thank you Mr. Maina for that eye opening topic. It's worth listening, keep up. Thank you. Ungekauga ati ungerauga ati aretu Mary Wangeshi arauga muhia ithue turaka twi Kenya atia ndugacoke kuga aria me diaspora. Anyway, love your ministry. Haya ungekauga ati riri ati where has this man been all this time? Anyway, in the fullness of time, the purpose of God in his life is coming to fruition. To God be the glory. Asinifani ya kwa tene. Mushai Kenya kauga, I like how Nahshon puts his points forward. Please bring this man frequently. Watching from Kentucky. Ugekauga ati muhia na Nahshon tunawapenda sana. Continue how githugu ni kirora hanini. So I love the feedback yes we're getting in this show. It was very nice na not to promise mirori witu. I also loved it. Irari njega muno niguo tondu ni maundu macio ni matumaga andu magie na hinya niguo wa guthie na mbere na gwika maundu maria mareka. Exactly. Na ngakiuga riu ningi ni twagiuka nigetha tukigia na mahinda mangi o ma gukiobserve maundu maigana ona uria kurathi na mbere. Yes niguo maundu na muno maingi no marathie magikiyumiragia one after the other niguo yes riu kwenda uria twambagiriria turathie na uhoro wa kwambia na mahoya umuthi ni kuhoithia kana hoithia umuthi haya. Yes. Father Lord, in the mighty name of Jesus, we come before you this wonderful day that you have given to us.
Thank you, Father Almighty, for the gift of life. I know there's so many people who wanted to wake up or to see this day, but they didn't see it, Father Lord. We are not so special, but it's because of your mercy that you have made us see this day. I want to thank you, Father Almighty, for the good health, for even your grace to even come to this show, and for even your protection as we were coming here. I know this show has been a source of hope to people. It has been a beacon of hope to people. I know this show has been giving hope to people and even giving knowledge to people who watch us. Thank you, Father Almighty, and I pray that when we do such shows, may your will be done upon our lives and upon the lives of our followers. Just use us as vessels to disseminate the knowledge that you have given to us and to even our guests. Father Almighty, be with us as we start, as we finish, and I pray that your grace will be with us, and at the end of the show, all glory will be given back unto you. It is in the mighty name of Jesus that we do pray, believing and trusting. Amen. 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 Culture nature. That foundation is good. It is very nice. It is very nice. Umuthi tutanaigiro horo-ini ri. Yeah. Kwina horo wake hamu. Okay. Kuria Kiambu ri. Muthuri arainukire. Wake mushikama kawaida. Ainukara arakorire mutumia wake. Mutumia aroya kana ka mbere. Aragacuria. Aroya ga keri. Aragacuria. Guita na mukwa. Aragacuria. Aroya ga gatatu. Aragacuria. Aracoka arecuria. Andu marakorire mireo. Mirena. Ina. Icunjurite. Kana kaundu kagu ni kangi ndiraiguite gakiario ni muthoni wa Kirumba. Wa Kirumba. Kana karia gakuru kena miaka 5. Ka kere miaka 3. Kau kage miaka 2. Oh, a whole family. It's very sad. Riu no muthuri watigirwo. No muthuri watigirwo. Arafu ni ndona andu online meton between marauga ni mental health. But ni meciria makwa ngiciria ri. Ona iko ni mental health ri. Why would you be so selfish? Because to me, why would you kill the children? I'm taking it as selfishness. Tondu riu akoni urathi wende guthina ciana ni innocent ri. Imagine. Can you really blame it on mental health? Uduria we hori. Uduria we hori. People go through a lot. Andu ni mathiaga through maundu maingi muno. Na ringi ona kiria gitumaga ringi wone maundu mangi ta maingihite ri. Ti maundu maingihite. Ni media cia ingihire. Ni sources cia information cia ingihire. Maundu ma no mekika nginya tene. Although ni gukoretwo kwina upsurge ya riri. Ya maundu evil. Ona maundu actually on basis ya maundu macio. It is something to do with spirituality. Yani ukona giko kiu ri. Ti criminality. Ona ti mathina. I think it has some kind of a spiritual angle to it. Maundu spiritual. It has some spiritual angle. Tondu oro ukorwo ati ni waingirwo ni kiundu. Waingirwo ni kiundu. Weka kiundu. Ungirora undu ucio ri. Ona ni radify psychology. Yes. It defy psychology. Yeah. It is like an invasion. Kiundu ikaingira mundu. Na nigwenda kuboru heavy na riri. Heshu wirigite gwika guku. Ya mutumia uria waigaga agara igira genyeje that kind of story. Yes. Ungithie through story yo ri. Ni ukuigua andu acio ri. Kana maroho mau ri. Mau maduma-ini na that spiritual angle we are talking of. Yeah. Ni magukagira nginya iroto-ini. No wega kiundu. Ona? So it is like riu kuri mirango ya hingukire kana kuri mirango hingukite. Niguo. Itari mihinguku kana itahingukaga tene. Nikio rona ringi ona maundu mangi marekeka me magigi. Ti maundu criminal. Ti maundu ona psychological. Ni maundu spiritual. Ni maundu very spiritual. Akiro no ukigeria ku investigate undu ucio kana ona ikutuiria. Niki kingituma kana niki kingiingira mutumia mwana wake aciarite na akarera all those years. Yes. Nona na timu amunyite amucurie ari angi mari o haha na ni ciana ithatu na ni mundu ndacuragia ati akuite o hau. Aca mundu ucio ni agustraga hau agigakua ukionaga. Nona ucoke woyo ni ga process ga gutikio hakuhi ndagika 45 kana ithaa. Yes. Kiundu ki undu ri urakinya handu wiurie ni atendereka. You are inhibited by something. There must be something. Kindu kia kuingira na nikio ru kirago control. Ndigano wanyita. Ona githe ndona igua nginya ona
matereba ukaigua makiuga atiriri gwĩ kũndũ kana ũrĩa accident ĩyo yekĩkire rĩ atĩ onire mũndũ mbere na hatiarĩ mũndũ ngari ĩkĩgwa akĩthiĩ kũmwepa rĩ gwĩkĩka ũndũ na hatiarĩ mũndũ akiuga rĩ imagine kana akĩona bara ya tani ũndũ agĩũka ingĩrĩte no hatirĩ bara nĩ illusion wakiriĩtĩrwo atĩ hekĩrwo bara-inĩ ya mind we woka ũingĩrĩte wathiĩ ũthiĩte gĩthaka nona tuge atĩrĩrĩ na nĩkĩo ndakorwo ndagweta ũhoro wa kwambagĩrĩria maũndũ na mahoya rĩ is a good tradition. Yes, andũ nĩ marabatara spiritual intervention tondũ ruo na mathĩna marĩa maingĩ mararehera andũ ruo runene nĩ mathĩna spiritual, nĩ maũndũ very ona mathĩna marĩa tũragerera bũrũri-inĩ ũyũ mũhĩa nĩ mathĩna maradify ona bad governance, nĩ mathĩna maradify ona taru corruption ĩrĩa ĩkĩkaga rĩ it is beyond normal. It is beyond normal. There is something, there's a spirit behind your country. Nigetha maundu mekike nginya na inyu murigago what's happening. It's like you are being pushed to kaundu gathondeketwo ga predeterminate handu. You are being pushed to that end. We ne forces mutaramenya ugu mundu ne wikara ugika kiundu no tiwe something has kiundu gikuingirite nirikio ndirakwira atiriri riu ni ihinda ria andu gwicokaniriria na kwaga kuonaga maundu mari no moria we wiciragia ukamenyaga maundu mangi matikoragwo mahana uguo monaga. So it is time to be sober. Yes, sober ni kuga atiriri utige kujajaga maundu na uria wakorire makirwo nona ugie na ihinda ria ku investigate na go prosecute issues niguo wega nigetha ukahota kumenya what is the genesis of this. Tondu urakorora treat murimu utariguo no tiguo ureka bad diagnosis ugathie gutwara energies ciaku ukirora thina waku uri ungiucotire ni tondu wakwaga ku investigate na go prosecute thina ucio wega na kurora uroima kuri ugathie ugatwara resources ciaku kuri citagirire ugakora thina uria ndurathira urigagwo niki ni tondu iri we nduri na ihinda ria kumenya kitu ina what causes this inatoka wapi. And let me tell you the greatest part of being an expert and being a professional in any field it is the ability to diagnose a problem. Okay, ndagitari uria muthomu muno no uria wikirirwo muno ni uria hotaga kumenya niki kiraguthumbura yani ni oi guthima. Yes, githomo giake ri ni oi locate exactly where the problem is, the exact problem. Mechanic uria mwitigire muno no uria mukari muno ona ti uri thondekaga anybody can gutire mundu tangihota kutawira mechanic ona wetha ici ndungihota kuhora kuhuru ukihora ndungihota kuhora ngio ngionio inyitetwo haha na mounting neno wohore you can. Yes, no mechanic uria mukari muno ni uri uhotaga kumenya niki kiratuma ngari we gambe uguo na kiu nikio githomo kiria mathomaga. Okay, ngari gamba uguo niki akamenya kwiria cithatu cingituma ngari gambe uguo hena area no agathia karora ko nio 100% nginya arirokete haria problem iri ucio niwe fundi uria mukari muno riu nawe no agirire gukorwo we fundi wa maisha maku okay diagnose na the only way to be a good analyzer wa maisha it is to be tied to God. Tondu Ngai niwe wakumbire Ngai niwe wombire those entities icio cikuingiraga ugeka undu utekwendaga maundu maya mothe ni maandiko thiini wa Isaia maugite atiriri ati Ngai ri niwe wombire nduma na niwe wombire utheri niwe urehaga uru niwe urehaga wega. So gukorwo we connected nake ri ni kuga atiriri riu ni uri hotaga go prosecute tu mathina twaku na twa family na twa andu anyu ona twa andu angi ni uri hotaga kumenya thina ucio no wethe area no kaneno na nduhitagia na riu ri at that point gwendaga maundu maradira twariririo muthiri the last time twahutirie horo wa itua ria igoti riria reugire ati Azimio nio majority. Yes, riu ira ni urakionire turonire both parliament and the senate. Yes, kuraumaga njari kana thandi rero ni mundu wetwo Junet
ta Kimani minority leader kuraumaga njari kana thande literally niguo ni urodire yes na ndakugweteire ngikwira atiri muhia no na itua riu niri ku form basis ya maundu manene muno meguka and I'm telling you the coming weeks and a few months there will be very interesting political times in Kenya na I think it was last night ndirageregia kurora undu ucio from a spiritual point of view from a spiritual angle na ndiracokia maitho makwa na thutha kidogo na ndironire atiriri muhia bururi uyu ri mbere ya maitho-ini ma Ngai ri uri on trial Kenya ri on trial if you don't know na to maundu tu urona tugikika ndiraturorire wega ndirona it's a sequence of happenings that show Kenya is on trial. There are certain groups of people, there are certain issues about this country that are on trial. Twemizani ine na trial eno ri ni kugia na moimirira na moimirira maya ri ni megucoka ndo ingi muno ni ngwenda ucokie maitho maku na thutha kuma o hindi ya finance bill yes last year mweri wa gatandatu maundu mama matumire Gen Z maumire muhia nuona kuma hindi ria Gen Z mastomire parliament makiuragirwo street na makiuragirwo ku parliament compound theini na magika damage nene muno my MPs makiurira underground whatever tunnels tutamenya kana niko kuo twamenyire hindi iyo nona kuma hindi iyo parliament has been on trial maitho-ini ma Ngai parliament tiga ni haria ateti aria tukoragwo nao matoyi guthoma na maundu tondu ni marire makihuna nona mundu muhunu gikuyu kiugaga kahuni gatire mweri mundu angihuna ri haha ni hatuikaga empty most of the times nona tondu kaingire mutwe wa mundu kana hakiri cia mundu engagegwo ni nda ndariri etari kindu niri okoragwo wi engaged muno wa guruta mbiaku no riria cioneka na maisha matuika easy ukarelax riu mundu ahanaga ta ngari iri muikuruko-ini na ndiri na breki niguo mundu cio ni reckless muno andu aria twi nao thiini wa parliament ria tukoragwo nayo ri ni tondu wa uria bururi uyu webangire gugituika andu acio ni ta wene bururi andu acio maheagwo mishara iria mendaga nio meyongagirira mishara andu acio privileges iria mako mahetwo wonaga nginya mundu ndagitari kana wakiri ni aranyarara wira ucio wake na ni wira very noble athia gatuike member of parliament tondu wa mvutio wa maundu mega maria makoragwo siasa-ini matachitwo hari ritwa rumuheshimiwa no ni atiriri kuma hindi ria andu acio maitire thakame yo ya ciana icio maitire ri they have been on trial na Ngai ni akoretwo agietha andu aya akarigwa kumarutia ku akarigwa haya kumanyitoke so riu kiko kiu kia Gen Z ri Ngai ni amonire mwerekera aliwashika aliwashika na riu ri muhia hindi ndakoretwo na ni ngoretwo ngigucokerera uguo muno I think I have mentioned that in this platform like 2 or 3 times gakwira atiriri there are people somewhere who have been harboring an idea at Kenya no etuike Rwanda ta Rwanda kana Uganda nigoretwo ngikwira uguo ni kuri andu makoragwo mena that ka idea atiriri no matue Kenya ihane ta Rwanda kana Uganda kundu kwina both those two countries are dictatorships. Leketu yoguo they are they are dictatorships na dictatorship re ni ithrivaga where gutire mundu ungi urauga niwe dictatorship ni ithrivaga where andu aria angi marauga undu utarahanana na waku ri you are crushing them there and then there are people who have been harboring that idea that they can make Kenya a dictatorship akin to Uganda and Rwanda
nona na kaundu kau kambiriirie riri riu tuke mada-ini ciro yo watuo gwatuika ati Azimio niyo majority ri werugire hindi iria gwapochirwo andu aria 14 ndakwirire riria gwapochirwo andu acio ri a layman would think that the issue ended there. Tondu ndapochi na riu ostensibly ndagia na majority ri now we can conduct business. No, yes. It did not end there. Uyu ni undu ukoretwo githie na mbere wa go suppress kindu gititwo opposition. Utigakona opposition go suppress mundu wothe wina a contrary idea opinion. Yes. Kana opinion. Nona na nikio maundu maya ma urona maundu ma abductions na killings na disappearances niki ni agenda kana ni idea koretwo iho ya go suppress bururi uyu uhane Rwanda kana uhane Uganda. Utuike a dictatorship ati authority yumaga handu hamwe na gutire mundu ungi. So these things you are seeing ni cia kumuona ujue ukipitia hii njia you know what to expect. Exactly. Ndio kanarona no riu ni atiriri God has been watching that and he has already put that idea on trial. Na riu maumirira macira wake ri nimo maranjia riu kwiyumiria itua ria Ngai thutha wa maundu maya mo itua ria Ngai na undu ucio wa parliament nigetha wone ne kaundu gakoretwo gagithie ri he mundu gwitu he MP mwe na ninguthie gugucariria ga clip kau he MP umwe wana guku either Nyanza kana Western waugite ni kahinda gathiangu augite atiriri ati uria kuhana tha ici ri parliament iria ikuo ri ona kabebunjwo tucoke tugasik mandate ringi tondu gutiri undu ona umwe tukahitukia uteithie muingi wa Kenya. Tondu maundu maria mothe tungihitukia kana maundu maria mothe twaragiria kuu ri macoka magathie magacenjerio State House omwari magacenjio. Yes ugo ni gwethera tio marapas yani kuonania atiriri parliament ri ni yakinyiriirio thi na riu ni MP urauga ni mundu ukoragwo kuu uguo ni onaga uria guthiaga ni aiguaga uria kurerwo ni oi nona as we are just reporting uria kuri augire atiriri parliament ile iho na kaba ibunjwo andu mathie masik mandate ingi tondu gutiri undu igateithia Wanjiku tondu ona maundu maria mothe tungihitukia macoka magathie magacenjio makagaruranio ni kuga atia authority irugongo iguru now iyo ni parliament now of course ona riu maumirira ta riu makindu ta impeachment ya Gachagua ri uria wa monire in both houses marakwira giki ni kindu kiria cross board ni kindu kiri Senate na ni kindu kiri parliament now gukiumo hau gugithio igoti-ini tondu riu ri is another arm of government tondu nigetha bururi utuike dictatorship no nginya umamiririe kana no nginya o silence all arms of government. Yes ukorwo we ni urauga gwithio igoti-ini we ni wonete maundu maria makoretwo magikika igoti-ini ona even as we are talking Chief Justice ari narageria kuingatwo ona riu ndari handu hega tigane ta riu kwina kiundu na riu he mundu roigaga atiriri ati ni tondu wa uria kaundu kau gakoretwo gagithie ri na riu ni nani na woni wakwa tondu uria Ngai aigite andu aya on trial ri kuma mweri wa gatandatu last year ri riria marahutirie judiciary kana riria marambiriirie guikia miho judiciary na kuhana ta marathobotha ta marathogotha ndu niguo mekaga mamba guthogotha magacoka wona mwatharuruka na ri makoya aya makamarehe mwena wao aria matigwo marega gu cross magatagetwo makajia ko atakwo riu makagayania eventually ri magatake over the whole thing na makeheria andu aria matarenda makariplace nao na riu marakinyite handu riu ni mararokitete andu aria matari mwena wao already we ni uraiguite hindi no kuratuikaganga ona majaji na matuikite corrupt muno ona ngamathia ku negotiate mahaki State House agaki nona that kind of thing that's trend riu ati hindi ria marahutirie judiciary na hindi ria mahutirie mundu gwitwo Koome that is where they went wrong tondu matieciragia ati judiciary no hit back
message gukiro uguo meciragia riu githuri kira mena kio ri ni tondu wa maundu mara makoretwo magika ma abductions na kina kwenderia ndugu ya na kiri they can intimidate even the judiciary riu itua riri ria riu riri rirehete urugari na ndwahora muhia no mangwe wat uyu urugari ndwahora na no nginyo ciare kindu haha ni harauma kindu na ndi kindu kinini haha ni hari kindu kiroima itua riu ri rirari taria judiciary kuonia andu aya atiriri ithui mutigotuka uguo muratuka yes we ithui mutigotuka uguo muratuka itua riri ria kireria majority riu ria kuga ati Azimio niyo majority ni kwira marera the ruling coalition ni ku hit back ni mwoka muno ni mwoka muno na riu ri reke riu turehe maundu in plain you hit we hit you hit we hit yes riu tikwega tikwega riu tondu gwiciro nawe ni ukoretwo ukiona kuma hindi iria itua riu ria umire ungithie through comments cia stalwarts kana andu aria anene thiini wa kiama kia ODM no menye kiama kia ODM ri tungirora politics panorama ya politics ya Kenya ri nikio kiama kiria kina miri muno na nikio kiama kiria strong muno na nikio kiama kiria kingitwo opposition actually it is for the longest time uthikiririe miario ya andu acio uthikiririe miario ya mundu ta Orengo uthikiririe miario ya mundu ta Anyang' Nyong'o uthikiririe miario ya mundu ta Sibarati mundu gwitwo Edwin Sifuna andu acio those big wigs no menye acio neo kanua na ngoro ya Raila ati one of those people augite undu ni ta Raila wauga no na muhia andu acio maugite undu taigua Raila niwe oraria andu acio mauga undu ni Raila wauga nona na andu acio marauga under no uncertain terms iya tuachili na nikironire ira na ni mabangite maundu macio oyo kuma ria itua riu ria mbere ria umire mabangire makira na Tuesday mugaikara mwena wao na niguo kuraikaritwo both houses magaikara mwena wa majority yes niguo maraikarite ira yes marathire maroccupy mwena wa thirikari both houses nikindonire Kimani maikaire hau na Junet magika atia na Junet yo niwe majority leader riu ni mambie gutekeria positions no menye thirikari ni irageretie gucenjia undu ucio ni marageretie guthii goti-ini ati marahoyaga thikũ 45 ndi marenda gwika atia igoti rĩa decline ndirarega rirauga that ruling stance uguo niguo guguthie unless they appeal ako ni kuri process murenda judicial you go and appeal formally we mwithie mwikire appeal no tiguka kurehe maririo guku na kutonda kana ndwe riu matirake da kurutwo kutonda maenda riu kurutwo kutonda ya stay ya status quo na macoke maheo thiku igoti riauga no that one can't happen ni guthie muno niguthie riu so gwenda kuga atiriri mundu gwitwo hathi nake ri Nelson uria wari chairman wa kiria wa LSK ri nake arautaga statement karangeririe muno augire atiriri twerire President Ruto atigane na Gachagua tondu kuimpeach Gachagua ri ni ethondekera njira ya kuimpeach ni ODM akiaga gutuigua riu ni ikare oi uguo niguo kurathie na amenye the following weeks and months they will be nights of long swords so could the president long swords ne kuga is a night of drawing blood could he be living under now the mercy of ODM that's where we are na nigetha amenye uguo niguo kuriri tari uri ona gutire order onemwe irageririe kurutwo ni both speakers ya kuga ati anga inyo thamai agacoka ikuria they are intimidated na riu hari undu gwenda umenye one of the things that God is prosecuting in this country ndakwira Ngai ni igire bururi on trial he kindu kimwe na riu agitwarire ene kio bare yo nigetha meyanike na meyonanie bururi uyu ri tuturite twiritwo atiriri nginya ni president ati we are a country that runs on the rule of law yes nuona na tutwarithagia maundu maitu kuringana na watho uria ugite riu ni atiriri ni gukoretwo kwina ka history ga gukaidi
court orders and court rulings. Kabiririo hindi ya Uhuru. Nona. Riu ri ni andu aru ni marenda moneke maitho-ini ma Ngai. Okay. Tondu ni mwaregire watho ri. Uria ngimuiga raini-ini na muhote kwatha bururi na uria kwagiriire ri. Riu ri ruling iyo ri turenda tuone thirikari igikaindi ruling iyo. Nona. Riu already mari on trial maitho-ini ma Ngai. Tondu itua ni ria tuo na mundu gwitwo Icung'wa riria araria araugire atiriri. Wa mbere wendaretikania na itua riu. Augire ndaretikania. Wendaretikania na itua riu. Riu kwaga gwitikania gwaku na itua ria igoti ri. It is one thing. Na gucoka guthie na mbere na gwika maundu madikretwo iligo. Guthie na mbere na conduct government business in the house, in both houses. Yes. Na whereas set up yo yanyu ne declaretwo illegal is another thing. Kukaidi watho is another thing. So andu ni metereire ginya Ngai neteria muno one uria mukundiro na itua ririku. Na ngoda gukwira umuhia. Believe you me. Mundu gwitwo President Ruto na thirikari ya KK. Now they are at the mercies of Raila. Yes. Na omari at the masses of Raila. No, both Raila and the President Ruto and the both sides of the coalitions. Yeah. Azimio and KK. Yes. Mari moko-ini kana mari masses-ini cia Ngai. Cia Ngai. Tondu Ngai ni agucenjia bururi uyu. Wow. Believe you me. Ataibadilisha. Na akucenjio. Tari mundu gwitwo andu megwitwo KK ri. Already ni magurite guoya. Kiundu kiu uronire Majoy Riders acio maumite Raila thutha guthia Addis Ababa. Tinigetha marugame nake muthenya wa Saturday akigwa tondu. Well. Nike tugitira wa githii. Ona kurie hoi. Ucio ni wathire mbere. Now kaundu kau ga kujoyraidi andu acio othe aingi on taxpayers money. Undu ucio riu ginya ni undu ungi wina ruo maitho-ini ma Ngai muno ginya ithui ni ithui taxpayers. Murathi gwika atia? Etikuona ni ura moya indo. Tondu githurano ri mutinathie guthurana. Nego. Githurano ti mubira ate mwathie kugiriria. Gutire campaign mwathie gwika. Nego. Yani you are just joyriding on our sweat. Yes. Muthie muka waste. Besa icio muku waste over and above the billions that Raila's campaign has used. Taxpayers money. Omuhuko wa Wanjiku. Maundu macio ni mo Ngai arathitanga. Na maumirira ma maundu macio muhia. Believe you me, matigoko memega. Hari the ruling class. Ino amenya ye usi ni Saturday. Ni Saturday. No ndenda ukwira atiriri. Maumirira ma kiundu giki urona ri. Hari the ruling class matigoko memega. Muguthia ate? I think God is tired. Yeah. He is tired. Na ndoya Ngai ni munogu. Totally uri. Wa mbere ni turamenya wega. MP macio mothe kimumu kiu giothe mekirwo ndege mathia Addis Ababa. Marihirwo mikawa. Maheo mbeca cia muinaini ona ki na maundu mara mangi maikeno iria magikaga. Na ne bia cia Wanjiku na hindi yo kuratuka ndiraruta wira hindi yo ithomo ni cia guire hindi yo biacara ni ira kugwa iragwa hindi yo gutire mundu wina bia muhuko no inyu ni murona bia cia guthie kwananga no ndu utari undu to utari gurie ri gite kia AUC ri ona korwo Raila no athurwo ri kingituteithia naki kiu gwiciria niwe kingituteithia naki siasa international ri cia mabururi ri riria ithuĩ twina mathina roko ri iratuteithia naki ona ni tuthondekete gwitu. That's a question. Tiye guthondeka kwene riu maundu macio nimo mararakaria Ngai na maundu macio nimo ndirakwira kuma mweri wa gatandatu last year bururi uyu especially the ruling class parliament ukoretwo uri on trial na riu ni hindi judgment ya weroima hari Ngai. Wow. Nona nera presidirwo ni judgment iyo ni Ngai uroiga atiriri mukoretwo muri on a trajectory ya gutwara bururi uyu ukombo-ini wa meciria manyu uria inyue mwiciragia mwendaga gwathana na uria mugakomera andu na uria mugaikara andu na uria mwendaga gusegregate andu to tari nona undu ucio ginya ni uranyitana kaundu gaka urona gakuga ati kuri ruriri rumwe agaru uronaga aga ni tukumaikarira aga ni tuku unite kaundu gaka ni gagucokia thirikari
ikorwo iri kindu kimwe ati gutiri mundu urakararia thirikari-ini nigetha na kungituika riu ni kuri undu ungiendwo uhitukio against andu aya gutiri mundu ugakararia undu ucio niguo Ngai ararugamirie dead on its tracks we na nduguthie na mbere na bururi umuhia weterere bururi ni uracenjia bururi ni uracenjia na nuona kuma weekend ino iukite kuma Saturday githurano kiu gieko maundu maria megucenjia ona ndugwitikia wow ona ndugwitikia to ta riu ri president Ruto ri riu ende kana atende uria we areciragia he is in charge na gutwara bururi uyu arenda riu ni Raila okuga Raila ni okuga believe you me acoka nona kuma Saturday fujo iria Raila agoka nayo miario ronerario ni andu ake it is not dry miario hari undu iroiga na hindi iria mundu gwitwa Raila arari na mahoya bomas miario ria ririe ri ni onanirie we he is ready for anything onake ni arafiru ni arakaiguira. What did he say? Augire atiriri tukipata ni sawa tukikosa ni sawa ni sawa what does that tell you? Ega mundu cio ready mundu cio na confidence na ati horo ucio ni ugasaxi ni ugasaxi oria ugathie sawa ora ugathie na reke nguire andu aya wonaga maria nene ri these people are not cheap brains andu ayo tia matotombo tunini andu mako monaga kunene muno muhia gutiri mundu raisaga uguo ni akoragwo na kindu unique muno na kindu kinene muno thiini wake tari mundu ucio ni areka mathabu akona thiini wa kindu gitagwo hena ruhuho rwa Africa rwa Pan Africanism Africa arise ruhuho ruu ri ruroka wega rukoimana guku muhuro South Africa rukambata wega rukoimana kuria western tondu ruhuho ruu ruraima two sides ruraima south na west rwakinya Kenya haria Ngai arenda kiripukire ri rukahingwo ni aya rukahingwo ni kaundu kau ndakwira kau gakoretwo gagithii na mbere tondu riu guku ri kwina andu angi nao mena meciria mao nona matirenda kuona maundu in a broader sense matirenda inclusion matirenda waragania marenda manyitane Rwanda Uganda na Kenya icio ni dictatorships riu rwakinya guku ri rukahingwo nona yakarega nona kaundu kau niko gakaria Raila Addis Ababa Saturday we tondu na wathamakia ayage Africa they are not fools they can see there is a direction they want Africa to go and they know where it's being blocked and it's Kenya they also block it on Saturday nigetha riri mwambe mucoke mucii mucoti maundu makwanyu na mugicoka mucii gucoti maundu makwanyu ri mukore nake Ngai amwetagia gukuna gathano amwetereire yes ona riu wagwetwo guo ri mundu cio mara face off na Raila ri araugire atiriri ira ndikane nguona post iyo araugire ati my experience in diplomacy and international cooperation is proven unlike some who bring more political baggage than solutions Africa needs leadership that unites not aging politicians still stirring instability at home still stirring ukoroga instability kwao at home. The AUC is for progress not retirement plans. Oni Mohamed Ali Yusuf orandikire ire mara face off nake kegurie now taborore mbica iyo ya Joyride acio mathi Addis Ababa twamba tukonaga tutire serious with all that money ndege ipakite kuria kiwanja kia Addis Ababa cianyu tondu menye Raila athia na private jet campaign ciake kana private jet naguo of course muthamaki na yake private na muthamaki ni arathire ona ni guthie ona kene athurana na akigithe ndakina close aids ake kama guthie ndege-ini iyo aya nao ri ni matikina ndege yao riu ndirenda wone atiriri if you are campaigning on the platform of distributing resources to the African people and creating wealth bicho ironania atia bicho ironania wega ironania atia wastage riu yani ni kuga atiriri inyuĩ ri mu confusetwo Ngai amurekereirie roho wa confusion nigetha riri mukauga ũũ na tunua twanyu mugacoka mugeka ũũ mukeanika we nona nigetha na mukigwa kana mugikorwo ni kira gikamukora ri mukainuka mukiugaga Ngai atutwira na mana kihoto tondu na inyu mwarora thutha wanyu maundu mara mwikite ri na maria marehe maumirira manyu maria mamuria ri ni murionaga
actually God is just. God is just. Tondu riu ri we gutiri hindi ungihota kunjira na andu acio menye ni maraigua mathina maria me Kenya. They know we are in shit. Yes. They know the problems we are going through. They know tawite ndo igwo cio akiuga somebody who is starting divisions and instability in their home country. Adu ya mena knowledge ya inside Kenya what's happening. Riu kavice kau murageria go paint kuri andu na kuri ari gatingiria gatingiuka na gatingingirana tondu murathie kuonania uria muri atongu no murathie kuonania muri atongu na thakame cia a Kenya na thithino yao na Ngai ari iguru ni arona uguo agatuma mbica iyo yage kuma uguo murenda kume paint ikauma. Look at these fools. Sure. You are oppressing your own people. Yeah. You are oppressing your own people and here you are, you want to lead Africa. It won't work. Where? It won't work. Charity begins where? Charity begins at home. Abai muthondeke bururi wanyu. Abai muthondeke systems irawak. Abai muthondeke justice irugame. Then come and ask for a higher seat. We'll be given. Yeah. You'll be given. Riu metekie kana marege. Kuma Sade Madi. Kuma Sade Madi. Gwire. Thina uria ugakorwo bururi uyu. Guku. Politically. Ona ni moy. Ona ni moy. Na ndukariganirwo. Umuthi githeti Wednesday. Wednesday. Umuthi mundu gwitwo Uhuru. Na Kalonzo. Na dikanira ira kanire maracemanagia we. Vinara Azimio. Ni maracemanagia. Haya. No ngithikiriria miario ya Kalonzo ri. Ithikiriria Kalonzo. Ni ukuigua ati andu acio they have made up their mind. This is what they were waiting for. Okay, kiundu giki nikio kiundu kira maretereire. Na haha matingirekia. Urona uria unyitaga handu ukauga haha ona ngiura ya mecumari haha ndingirekia. Matikurike itua riu. Matikurirekia. Na megutiga ni ma ride on itua riu na ni mekugarurania. Ni mekugarurania. Ni mekugarurania. Riu ni ukwanjia kuona maundu maingi muno na andu aingi muno mahoreire ona angi ni ukumaigua matiraria completely mamu piu matiraria. Ta riu ri githe ndui Isioro ri Isioro ni kwanyitirwo andu Isioro tuko maugire mauganiriria ri maraire makihatwo manyitirwo na kaingi muno makoragwo nginya puru-ini makahatwo ugacemania nayo ukiinuka ukaingĩrio rori na undu ucio kirehe thina muno no riu ri of course ni undu wa gukorwo andu ni maruite muno no horo wa abductions. Hihi aria mamanyitire ri mangiendire gwika uria mamenyerete ni getha makionanie they are in charge na monanie gutire mundu kuma stop. No andu acio matwara igoti-ini ri marekirio free marekererio ro ugo ari umugururio. It tells you ginya igoti ni rikinyite ri kwaga ku buy nonsense. Sure. Yes. Yeah. Igoti riu ni rirarega urimu the judiciary wa ateti no teti wao. Riu igoti ni ricokete raini. Ndikanona igoti riu riri raini-ini ya Ngai. Ithu akina turacoka hore wajirire kuma I don't know if it's 20 ukija bũrũri ni wacokire moko-ini ma Ngai. Bũrũri kuma 2018 ni waumire moko-ini ma ateti ugiuka moko-ini ma Ngai. Na riu ri ndakwira ningi kuma last year mweri wa gatandatu bũrũri uyu ukoretwo uri igoti-ini ria Ngai. Nona judgment. Ngai riu aki maundu maria mamurarakaga ri ni mo riu ara prosecute. Na maumirira mamo na majiririe kuma. Oguo ni kuri a certain class of people, a certain group of people who are going down. Na nginya amwe mari mwena wa Azimio no marona me safe muno. No ni meguthie. Giki guo ni gikumatwara. Tondu mahe handu magakinya mone ta gwatuika riu safe ni madeliver kiria marendaga. And it is at that time that they will be swept off. Tondu nao matirendekana kuria bũrũri ũrathi. Ngithikiriria andu amari horo wa thamaki wa thayo ri. Marauga it's time God rule through nige uria thanaga through our leaders. No call situation hiyo turakinya riu. It is what is happening. Na ndakwira nuona githurano giki kia EUC. Wa mbere hari mbica ndirenda wone haha. Na kaundu kau ni karetio ni mundu gwitwo PLO Lumumba. We akiuga ati ndara support bid ya Raila hanini. Niki tondu weri according to him
Raila ri tiwe wetwara Addis Ababa tiwe wetwara AUC ni mundu ungi wina a local agenda ya kugia na grip ya bururi uyu wa mutwara amwe exile from local politics amweherie from local politics nigetha atigirwo constituency yake ekyo kwenda ndikanona now kaundu kau riu niko gakagwithio Saturday mwira ucio na meciria macio na nomo maya maratonya igoti-ini nomo maya mari parliament nona mwira ucio niguo raninwo Saturday mwira ucio niguo karingithio thi wow etote Saturday so day wako ya very big day wa mbere to crown up on Horosio Loco ngoda tugia tiriri andu aria mendete bururi uyu ri na ndiguconoka ngiuga uguo ri mahoera ira agwe ahoerwa agwe ni ndiguconoka ngiuga uguo tondu wa mbere ri na ira kindu akurusi it is not a matter of life and death ona angigwa agutigwa ri Raila tondu kugwa kwa Raila ri it is a matter of life and death to andu aria merumeire bururi uyu kini kuguithia na kunina nio maka affect on kugwa kwa Raila so ithu tungihoya andu aria oppressed ya bururi uyu Raila agwe tondu it's a win for Kenya kugwa kwa Raila AUC ni win hari ithu arafu locally in local politics riri gitekiu ke AUC previously atongorire makoretwo magikio occupy ri ni andu ta na track record yao yahanaga atia wa mbere he kaundu gwenda noti hau he mundu raugaga atiriri unless gukorwo ni undu ungi wekika very uncommon giti kiu giturite kioetwo ni andu aria mena inclination ya uithiramu na French speaking countries nio maturite moete giti kiu the only break was he mutumia riu I think niwe wariho mbere ya uria wiku aumite South Africa nona ucio no wa winite riu ati ni gukorwo kuri very unusual for ati magie na break ingi ati Raila gutwike na igira it will be very unusual so it's very unlikely the odds are the highest wow tetere Saturday nona ikoja ukojetera ire muno so riu ni ri igira andu ona kana ni mukuga ati anga twi andu backward tondu nitwa he mundu warugamiria kirumana akiuga ati nionete anga ni kuri andu anga matarenda Raila eke ati tondu weri ucio ni iyo ni project yake uguo ni araigua uru muno Kenyans makimihura nego nona no riu ri it's not a matter of we kuigua uru kana ki is a matter of you see muhia politics is about interests without interests forget politics ndukanarie horo wa siasa aikorwo hatiri na interest ya Kenyans in those AUC politics ni Raila agwe nilio tugateithika ithu that's our interest nego na politics currency ya politics ni interest utuna mundu ingira siasa ni atari interest cia utari interest you are not talking of politics wow so tuhoye uguo nego na ona haria twende Raila tumwendete na nikio turendoke nigetha adi weight yake hari kiundu kiria kiratutanga guku bururi wagire ni turenda weight yake muno guku ni turenda weight yake muno na ni twendete andu ruriri rwa Jaruo muno tondu ucio ni mari urume na they know how to stand for their rights nikio raigua gekwira no naitwa riri mamatikurerekia matigirirekia ona kungithia ate matigirirekia ha kuri andu mekuona thina kitwetere Saturday tuone ago guikara enda tugiru international warekireria how to get international so ndramenya twina less than 10 minutes ni ate ukwenda kumenya ni ate what is banning you about Trump Elon Musk kuratuka ni uratha na kuria riu gutiagaga riri gutiri muthamaki wagaga mouthpiece wake Elon Musk ti gwathana arathana ni mouthpiece ya mundu gwitwo Trump to simply is the mouthpiece but he's very na rukira kiratuma oneke kana igweke muno ri is because of his stature in economically this guy so he's a billionaire na ni mundu nyitireire economy ya America handu hanene muno so mugambo wake ri to mugambo uguo ona ange comment on anything to mundu muhuthu mugambo wake to mugambo uguo no now going to Trump
Twabe tutigane na mundu witwa Elon Musk. Going to Trump. Trump ena bara ithatu meja. Iria raro. Daici. Na bara icio ithatu ri ni bara njega. Hari we na hari the American people. Yeah. No bara icio ri character yake ri ni gutuma bara icio ona ire njega ringi imugaruruke. Na character ndirari horo wayo ri ni githuri kiria koragwo nakio. Because Trump is a bulldozer. Trump ne bulldozer. Ako ni guthie. Ni andu aria mabilivete atiriri. Nikilenga hapa sioni kitu indanisimamisha. Exactly. Ni kusonga na ni mundu proud muno. Ginyona ni aganaga ni aguaga I'm a billionaire. Yes, you know. Yani ni mundu he believes in himself. Sana. Na ni mundu ukoragwo ari he has a bloated ego. Ego yake ni nene muno. Todo ni agisaini nyamwiri aretwo isi executive orders. Yes. Ena kundu kureta go Gulf of Mexico. Arari ne mira reta Gulf of America. Na ni agakurugamio. Ni akuthia ruwe ku. Ni asainite. Na make sure asainie ndege-ini yake ndikana Air Force One ya Obama kana thia no yo ikoragwo iri it's a royal transport for American presidents. Arasainire over iguru ai wa Gulf of Mexico na thiku ici arathie aumagaritio ni jetigire ta Putin ndege yo arathie na jetigire aumagaritio mwena na mwena. Now iguo ya Trump ri ni gutuma bara icio he might choke on those wars. Okay. Bara ya bere Trump is he is dismantling the infrastructure of the globalists. Yes. And these multinational corporations. Nego. Tondu andu acio nio makoragwo magiatha America na nio makoragwo makirehe waganu uria ukoragwo guku thi na riu uchunguzi uria njikite ri thiini wa politics ya America ri these people the political wing yao ni Democrats. Nona? That's their political wing. Yeah. Tondu hindi ya Democrats mari in power nilio andu acio mathraifaga muno. Tauri ya Democrats marari kuo hindi ya Biden na hindi ya Obama. Those two administrations andu acio ni matherema muno na agenda cia New World Order ni cia therema muno. Nona? Na thi ni kwagia na waganu muingi muno. Riu ri Republicans maingira ri riu infrastructure cia andu acio ni kunino iranino. Na andu acio they are fighting back very bitterly. Very bitterly. Tari wona ni kuri federal judge ira kuri federal judge uraheanire ruling arera mundu gwitwo Trump unfreeze federal aid e arathia kifreezaga like USAID unfreeze maundu macio na tige gukararia maundu ma magoti. Okay. Nona? No riu ri ni urakiona igo ya Trump na ni urona nake mundu gwitwo Elon Musk. Mama arake riu ni wanyonia ha ni kugutha. No reke ngwire that is the only language that those globalists can understand. Yeah. Ona tari andu aria matugiaga guku muhia guku lokali Kenya andu aria maiyaga bia citu na andu aria matwarithagia the wheel of corruption in Kenya iyo no yo language ina makada study ya githuri mafata mundu tocio makafatara language ya githuri na ngai uri uroka aroka nginya na githuri ti atiki riu haha igoti-ini ri ni njira aratema ni agucoka arehe githuri uri eheragio tari mwira ni mundu iyo ni bara ya mbere ya globalists. Bara ya keri iria mundu gwitwo Trump ararwa ni bara ya kindu gitagwo de-dollarization. Unaona? Kuri andu metagwo BRICS. BRICS ni Brazil, Russia, India, China and South Africa. Nio mambiriirie. Andu acio ri makoretwo makienda guthondeka an economic block ya kwaga kuhuthagira dola. Tondu marora mathina maria mari thiri na marora kifua kiria gikoragwo na America ri makona kifua kia America ni kirongererwo muno na ni kirahurwo njeki muno ni gukorwo ati dola nio mbeca iria ihuraga biashara cia thi.
nona na riria mari kurora uria mangika ri ni monire ucio no gundura mangika meherie dola either bururi uhuthagire mbeca ciao kuhura international trade taru ithu tugurage maguta na ciringi ya Kenya nona oguo ni ararwa bare yo muno na hau niho ararehe nyamu cietagwo tariffs nona matarifu maya arekira arageria kurwa na de-dollarization nigetha undu ucio aurugamie na nikio rona bara yake na South Africa nenehete uguo nona tondu na South Africa ri ni kore riu ni ararigwa atiriri Africa na nikuo kumaga utonga ri aya maingira mwena wa Putin ri na wabe umenye South Africa riu niko kabururi kare riu kanini muno kare angihota kugithagitha ikuinainia Afrika Russia na ito Brazil ndangihota China ndangihota Russia these are big countries the superpowers ndangihota kumahutia ona bara ya gatatu ni hakindu gitagwo Middle East riu bara iria Trump ararwa guku Gaza to ni arugire atiriri ati Gaza nsire ni maingatirwo ku na gukihurwo gukininwo ni Israel no menye Israel gakoge kaguika America nona riu ni kahurire bururi ucio na karama huro na matharaita maria marauma America uguo indirectly ni America irahura ki irahura Palestine nego through Israel Trump ni arugire atiriri ati andu acio ri ku handu ha macoke kuhana uguo ri gugwakwo ni America gutua te Riviera nona I saw it undu ucio uruitwo naguo mafururi maruite ingigutarira mafururi maria marutite statements cia kuregona no ndu ucio riu mundu gwitwo Trump ona tukimwendaga ona hihi ari genuine iguyo yake githuri ni akwenda aikari othe ni mundu atimwo erwa atiriri forcaga tu o kaundu karia kena consensus nona kaundu karia kena consensus just force that one not you wakamaga up tondu when you reciria ati you have solutions for every problem riu ugeciria ati solution iyo yaku ri niyo na no nginya na niyo irute wira tondu riu kiria gwika ri at the end of the day ni akuru support ya ona Americans era mamuthurire tondu ti othe megwitikania na no menya Americans ni andu free minds muno ari ati andu agushipwo ati toria wonaga ati muteti guku arugama ithuothe tukomokera na ku no they don't do that ni andu marizonaga makona is that what we need na nikio onire magoithia mundu gwitwo Kamara tondu andu ari foreign policy yao ri ni ramathinia niguo tondu weri yoraruma mbia ugatwara Ukraine mbia citu thithino itu we have nothing to do with Ukraine ukoya mbia citu ugatwara Gaza niguo what are we benefiting inyu more than holy alliance that you have with those Israelites with those who call themselves Israelites me I don't believe they are Israelites nona na ni nyumo bakrietire inyu ni nyumo ikiria mwiranaga na sorry kiria mwiranaga nao ni nyumo ithu common Americans we don't know so reasoning iri agituma uture na wathane na uhote ithurano niyo ya Americans tiyo ya elites nego tondu riu wendu gaturehere meciria ma elites nego whereas ithu ni majority na ithu tutire na that thinking of elites nego nona elites you have a world of your own mundu gwitwo Elon Musk ena the cia kiara arafumbura na guku iguru nona ithu tugathie ku ri ai kune kwa elites yo ugora uga riu ngoda kuga atiriri andu ni mundu ucio tondu ni kuri undu arahuthika guteithia Africa ri rekei tumuhoere o uria hana tondu mundu ni ari character yake tumuhoere atiriri Ngai amuhe wisdom agoithia andu aria marendaga guturehera LGBTQ guku na kina mbeca icio arafreeze ni hari ni arekire wega muno ona hari andu ingi na warora comments irona people are happy tondu mundu ucio ni arateithia andu airu tondu riu giko giothe kia mundu mweru kirarehagwo guku tukimuhoere akigie na ngererero na nguciria riu tungikinya horo ucio hau ri ni tukawona next time ura gwako ku developete na ngiuge otoguo ndamwira mahoya macio ndamwira mukirore muno nie hari tojetagwo Maina na Ashon Maina na ni ndimwendete muno na ningenaga ni uria mukomentaga na uria mufuataga show citu Ngai amwende namba yako ya thimu ni 0722 83 22 23 wow
Yes, 0722 83 22 23. Wow. So if you call that number, you reach me, Yes. we'll talk. Niguo. Yeah. Riu, thank you so much for coming. Yes. Reke tugieterere Saturday. Yep. Tunego guikara ni na imuro rijitago muhia wa maingi. Tago muhia wa maingi pole sana. Gani wekira thimu silent. Tago muhia wa maingi. Ndinde mwendete muno and I'm loving the feedback we are having in this show. Na nijugaga compliment, complain ukajikira mwena wa comment section na kaundu karia kuiwa kuhutia na urito. Kaune karia nyona mundu andika comment ye murakaru. Ukahurira thimu namba yaku ikoragwo hau screen ni enjoyaga. Na we are going on well. Ni turathie wega, channel ni irathi wega na no ndimuhoe ihoya tu mutikire guthi na mbere go subscribe tondu undu uria mungijikira munene muno no go subscribe ni channel itu ikorwo igikura. Let us become a fortress itangeinainika na ni njui tuhiga tukinya mwaka uyu uthire tuko tukite maundu maingi uria Ngai agututeithia. Njuga ni ndimwendete muno. Have a good night. Tucemanie muthenya wa rucio. Bye bye.